Parenyesigo y'emyaka 3 naguma y'obukuru kurwa omu kyaro kya Kabungyera omuri Kajara omu disitulikiti ya Ntungamo naronda obuyambi kutunga obujanjabi bwanyuma y'okumara emyaka mingi n'endwara y'okuzibikira. Nyesiga naija ngu nasiiba nayetorora omu marwariro kuronda obujanjabi kyonka na hati takatungire sente z'irwariro ryamushabire. Nkatandikira omu marwariro ag'ahansi Center 4 rwashamiire ndugumizamu ninjanjabisibwa biza bankyebera basanga nyine sifirizi. Nyesiga naija ngu akatandika kuzibikira omu mwaka gw'2019 nikwo kutandika kuronda obuhwezi bwa sente ez'okumushemeza konka sente zibuzire. Kutandikana 2019 ninyizuka kukaba ry'okwezi kwa mwenda 2025 nibwo natandika kuzibikira nakira omu marwariro agaitu agarwasamiire banteekamu akapiira ko bamazire kunteekamu akapiira nangwa bampeereza wiiki nk'ishatu. Nyesiga nashoborera nko kutunga obujanjabi omu marwariro bakashanga omuhanda gw'enkari gukatunga obuzibu. Sikaani ya CUG niyo egi ndikugambira hati bayebahirize kukora nank'egi mbarra rifaro konka egi ya hati tiine eki basangiremu ku nagikozire Kampala basanga omuhanda gw'enkari gurimu obuzibu kare kikweta ngu n'enkozo ningasi ebibumba. Obwo hati naija ngu nasheshera omu kapiira ekirikumuteganisa munonga. Okundikushasa ninsesera omu kapiira nibwo babe bakagariiremu kandi ntwire nako Kampala nyina eki bakweta ngu ni prostate kubanga nikyo barikungambira abashaho kandi n'ekindi ekyakandi ezi barikumukuzireeba nkaba ndi murago era abashaho baguma nibakateeka omu bushiija barikushanga obusiiza katakutahamu. Nyesiga we naija ngu obwo hati taine sente zoona n'obuzakubeza okugura amaizi. Okuza kunteekamu akapiira aka naragiira ngu mbe ninywa ekicupa ky'amaizi almost kugira nti mbaase kunywa lita nk'ibiri ninga nk'ishatu kandi kugira nti naaba ntiine sente kugira nti naremwa kutambura nk'omu bantu okunyamba ekintu ekyokuba oine nikyo kikuyamba. Obumwe osanga nandi nk'omu irwariro ninga aha muhanda osanga nyine nk'esimu yange nk'egi osange nagiguza kandi osange kyanyamba aha magara gange. Obwo hati naija ngu n'esente zarikukozesa omu rugyendo rw'amarwariro nazishabiriza. Omuntu weena owaakubaasa kuba nabaasa kuhweraho Nyesiga kutunga obujanjabi nabaasa kurabira aha namba y'esimu ezi 0779307557 ninga 0722655667. Gashakwa Susan ari n'omukisa.